In another world, I want a place where everyone can be free and everyone has the things they need to survive and to be happy. اسمي هدى بركة، بشتغل مع حركة 350. دي حركة عالمية لأجل تغيير المناخ والعالم الآخر اللي أنا أحب أشوفه، وده سبب إن أنا موجودة النهاردة هنا بالمنتدى الاجتماعي العالمي بتونس. إن احنا بنحكي عن موضوع تغيير المناخ والمشاكل الموجودة حاليا وتأثير تغيير المناخ بالعالم، والمطلوب إنه كيف إن احنا بنبني عالم آخر، بإن احنا نختار اتجاه بعيد عن اعتمادنا الحالي. أكرم فوراتي، طالب بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف ومشارك في المنتدى الاجتماعي العالمي. المنتدى الاجتماعي العالمي هي ثاني مرة تقدم تونس، المرة الثانية كما قلنا، وهو ملتقى لجميع الحضارات ولجميع الشعوب. اليوم العالم يشهد حالة من الممارسات العنيفة وحالة من الإرهاب في كل المناطق وفي كل البلدان. احنا في المنتدى هذا نتصوروا نحبوا نشوفوا عالم آخر مغاير العالم هذا، عالم آمن من غير الإرهاب ومن غير الفكر المتطرف هذا. هذه الشعار المركزي للمنتدى الاجتماعي العالمي، هو لا للتطرف ولا للإرهاب. Je pense en tout premier lieu un monde où le peuple a vraiment le pouvoir et où on n'est plus sur des relations de domination d'une élite économique sur le reste du monde. Et je pense que si le pouvoir de faire des lois et le pouvoir d'écrire sa constitution revient vraiment au peuple avec une vraie démocratie, là derrière les vrais changements, le reste du changement viendra. نتصوروا هنا في المنتدى العالمي نتصور عالم بدون إرهاب، عالم فيه سلام بدون عنف، يعني عالم فيه لا تمييز لا عنصرية، عالم يعني به سلام، يكون عالم خالي من المخاطر وخالي من الحروب. Si je viens ici, c'est parce que je pense qu'un autre monde est possible et qu'il y a déjà des personnes de par le monde qui sont en train de créer des toutes petites choses qui vont permettre à ce monde d'éclore. Alors ça se passe en Tunisie, effectivement, où il y a beaucoup de gens qui y croient, mais nous en France aussi, il y a beaucoup de gens qui font des petites choses. Voilà, il y a une morosité ambiante, mais en même temps, quand on discute بشكل هادي جدا نشوف ايه اللي حاصل النهارده، واي حاجه مغايره ليه هو هذا العالم الذي نفضله. بالنسبه للعالم اللي ماذا بيا معناها نعيش فيه كما اي تونسي من غير ارهاب بالطبيعه، هذيك اول حاجه ماذا بينا نعيشوا فيها مستقبل. ماذا بينا تزيد الحريات نتاعنا تزيد تكبر اكثر، خاطر نحسوا نحن قاعدين نعيشوا في مجتمع ضيق وما نمشيوش حريه كبيره معناها. التوانسه الكل ديما ماذا بيهم هاك شوف معناها الامبيونس ورانا والجو ديما ماذا بينا نعيشوا في جو. الارهاب خاطينا، الارهاب ماهوش نتاع تونس، هذا هو العالم الاخر الممكن نجموا نعيشوا فيه.